Sumpi Channel และที่คือวงย่องเซ่ที่ตัวเล่นถือกันใส่ด้วยกันจังทั้ง channel ที่เราเล่นตัวเล็กสักๆกันดูอ่ะทั้ง channel ที่เราเอ็นดูตอนนี้จะมีการจะปล่อยแล้วเสร็จแล้วทำไมก็ที่มีเราเชื่อฟังดูกันเซ่ Darkar somnile pali kalta akan longtai distrika Srivei muchua thar somruk le paruk anoma heng Srivei muchua te hi thunet manga muchua som paruk le rapid antigen test manga muchua som nga ni welama Srivei an kolna atanga chua tir somnile pasari anoma tichuan hetiang hi tuna longtai district positive din mun ani IR Quarters COVID Care Center thingka hian somnga le pariat anom meka dedicated COVID Health Center longtlaya mi paruk enkol anibok home isolation a enkol hi longtlai khopui chunga mi sathum som ko le panga anom meka nimin ain antam le deuh hlek ani chongte home isolation a da somli le paruk anom boka 4C chongte Circuit House a hian patni an la oma Bungtang South home isolation a ta somli le pakwa ombokin Bungtang South a hian 4C pathum a oma LKBK Sunday School Hall a paruk anom meka Presbyterian Koran Sunday School Hall a som le panni anom boka BCM Sunday School Hall a som le pariat anom mek bok ani bolpuyan ji home isolation a da somni le paruk anom mek boka sangaw a hian home isolation a da hi pakhat ala ombokani lungzartum home isolation a da pasari omin lungzartum 4C a da hi pakwa an la ommek bokani arwan ne a hian home isolation a da panga an oma pangkhua home isolation a da pali ombokin khomoi a hian home isolation a da somni le pali an la ommek bokani heng baka hian tuidang tlang le tuidang chua hian home isolation ada pakwa ve an la omboka vumbuk 4C high school a panni tuna hian an la ommeka chonhu home isolation ada pasari omin suitizol home isolation ada som an ommek bokani thaltlang a hian home isolation ada panni an ommek bok ani tichuan tundin muna longtai district chunga covid positive zong hi zasari le pasari anniya nimin ai khan som le panin antam ani voinia longtai khopui chung le khopui nai khothen khata tangin positive mu chua thar hi somthum anoma heng mu chua thar te hi thunet manga mu chua pakwale rapid antigen test manga mu somni le pakhat ania heng Srivei mu chua thar te hi district hospital LCMC le Christian Hospital atanga mu chua te anni nimin nena te khin chuan Srivei mu chua thar hi kan niam tawiau mai nimina somruk le panga ania azat ve ai tam in kan niam ani hi thilom omlama ngai makang o district chung hundang result hi aron pung fakang emti hriat ani lawa pung fak to lo se adu amngot mai engpo ni se shireng mek hian min lakian san lawani ti hi pom thap phot mai ila ni tin na tho anga ya dor hon alo ngai boka office kal nga angai boxi paisa tlachama kan omlo na tura kong kan tap char angai bok nen shireng la kan bul maya alo om shut boxi chuwang khoilo kan chuana theitok tak mewa kan inven uluk alangai ni ti hi kan soile ram teng na thok na sa na chu an hausa in ei khop an thok chuak nge ang hian inveng tha na chu sri po hian angam me lo ani hi mo an him nge zelania chuwangin lo inveng tha zel phot mai te shileng akiem ta e tia health department lamin an puan ma chu Srileng hian min la chen chil sel don chuwangin ni tina kan khosakna azirin invena man poimo zia chu ikuta aing hatlat ania
India ramin zalen na amu kum samsari le pangana wala sarkar lai piruam manna azadi ka Amrit Mahotsav chu Urban Development and Poverty Alleviation UDNPA Longtai District Point Longtai Khopuya Kalpui in Swachh Bharat Mission Urban malak na nuaya faina be pui thak mek ani azadi ka Amrit Mahotsav week man meka hian voin khan Longtai DC Conference Hall abul atanga bol lo thiar ran chungchanga khopui chunga Village Council tual chung faina palai local ambassador le day NULM noya self help group tenena zirtirna pek ania in chung khur atanga bol lo troi theilo thiar rana bol lo bom sana paisa apui mo thu zir ho ni in chumi ti lo ting tura malak na tur rang te sei ho ani asadi ka Amrit Mahotsav malak na peng pakhat atana UDNPA Longtai District in final bol lo thiar ran chungchang mi pui zirtirna puanzar tur an ro man chu voin vek khan Longtai kho pui chunga veng ranga mobile van manga tlan kualin mi pui hriat turin puanzar ani bok Central Wele sub headquarters sangaw te ro man na in ral tlan te mu na hun man ania he ral tlan mu na hun hi puvi lal du thiama President Wele sub headquarters sangaw chuan akai hruaya he hun man pui tu puvi zir sanga CEM LADC chuan thu soin Myanmar atanga ral tlan lo lut ta chu unaw kan ni angin in thlung hau lawa om tur le in lak sanna thinlung pulo turin acha unaw kan ni angin ramri nei kan ni na hian min then rang tur ani lo ti in asaya ral tlan te than puina hlan tur aizola tanga kal MZP President Pu Vanlal Trana chuan ral tlan te nena kanin unaw na chu nget taka uma ma ason zel theinan chanlak apoi mo thu asoi bok ral tlan te chu beidong mai lo turin Pu Vanlal Trana hian acha bok ani MZP hian ral tlan te chom dolnan hetiang hian thilpek an hlan ngal bok thuam no second hand bel som le pali blanket second hand bel panga damdoi case samthum le erong bolna bungbel pickup trip khat te winni akhan MZP President hian Wele sub headquarters sangaw kuta ahlan ngal bok ani he huna hian CM Troyom tu executive member pathum Pu JB Van Hoi Pu BN Thang Piale Pu El Daniel ate point thu an sei bok ani LADC Chief Executive Member Pu Vijir Sanga chuan Longtai District Tuichaklam sangaw RD Block Huam chunga ral tlan omte din mun threchiang turin amhuna atlo omeka nimin khan South Lungpher a lutin Pu Vijir Sanga chuan leilung chuan ramri ania kanin unaw na ero chuan ramri inei tir lobang utiin khongai na mangai na le leinat na nen ral tlan te lodong song sui sel turin South Lungpher mi puite acha ani Pu Vijir Sanga hini jana khan sangawa ariaka voin lama khan khotlang hruai tu te meeting ani pui nuwa sangaw le ache vela ral tlan te omna relief camp atlo ani voin chamadar som le mili som panga a khan Pu Vijir Sanga CEM LADC le ama troi om tu te chuan pangkhua khotlang to in akhonotin an lo dong songa he huna hian Pu Vijir Sanga CEM le anupui PF CM thangpui te executive member Pu El Daniela Pu JB Van Hoi le Pu BN thangpui te chu choi moina pangpar hlanin lompui na thuziak citation an petheu bok ani wen ni laini vek hian chanhudar ni le mini somli le panga khan Pu Vijir Sanga CEM LADC le ama troi om tu te chuan sentet fiang khua thlengin sentet fiang khotlang hian ropui takin an lo muaka he huna hian Pu Vijir Sanga CEM le anupui pi CM thangpui le executive member te Pu El Daniela executive member Pu El Daniela te chu choi moina pangpar an lo hlana CM lomna atan hian che rokan rokhatlak
le hlado cham na te po nein ropui takin CM hi an lo lom ani he huna hian puvizir sanga CM chuan thu sein center fiang khotlang in somsari vel omna tun thlenga middle school po la nei lo an ni chu bial to MDC kaltangin sumdin munte en chungin center fiang khotlang mamo te chu ti lotlin dan kong tapsak an mamo thu asaya puzira chuan bial to MDC pu JB van hoi sangau south bial to in hi mi fel takle mi thatak mai center fiang ten an nei thu te hetiang mi than na chang sia center fiang mi puite chunga lom thu asaya CM dokan hi MDC dokan ani ve tho thu asoi lang boka tin raltlan unaw te puala ronjin ani thu sein raltlan te chu in thasung lo turin le ril drama an om aphal lo thu asaya raltlan te po center fiang khotlang an bel to ani chuan rinom le fel takin nei tu ni na chang thiama an khosak adu thu asoi bok ani he huna hian pu vizir sanga CM hi anupui PF siam thangpui le EM pu el daniela pu JB van hoi le pu BN thangpuya baka MNF district headquarters longtlai tangin general secretary pu kap chungnunga pu H lalming moi le pu FC van lazona secretary te baka LADC official tele MNYF longtlai eastern block 1 suai tu te sangau viang sang sanga unit le party mi engem mazatin an troi om ani khatu te ka channel hi like sa min subscribe sa notification bell ni la sa koren paron ngan che ani voini akhan oile mampui branch chuan thu chua poimo tak mai an siama hetiang hian lo ngai tha ila typical village was sai mek po khua afawang chodona mun khodang atangin tlo tu kan nei ta zewa mam pui VC emo wele emo shil she masalo le depop masalawa local kan fo tamaya veng tina soi tu ten mani venga theu min lo puan zar sak te u ti in typical village a hian kal phal lo bur ani lova typical village a hian thingtriak te phun ania pangpar huan te siam ania theira le thaidang tam tak a oma heng ani awang hian typical village to tu te mithen khat hian dim doi na telovin heng thaile thei triak an chin mek te hi an ti chia ni in tarlan ania hetiang a theile thai triak te ti chiat ani kan mu hian kan ru anat leya ei tur te king an omani point pai dar mai lova a pai na hun bi siama pai zel turin an ngen ani heng typical village to tu te an hon nuwa an sul nu chui tur tam le thin po chu poi an ti thu an soya kan bo ruak le kan hun ton kan theu anga sipui len lai ania typical village local tour te hi minazong tlo arem lo ani local tour kan oma tlo du le tha lak na nei du emo thil tur bik riau nei kan omani chuan mam pui uele ten rem kan lo ruat zel ang cheu tin typical village hi kan lai fa te ta lai khopui ti ming thatu le ti moi tu alani don kan zawai ta ani keini akhua cheng te hian a en kol na hna hi kan thok mai rok ania in lo tlo ani poin min ven pui tu le min hum hal pui tu mi theu turin kan som tak meu a cheu tin typical village lo tur te chuan phone number aron tar langa heng te hi biak masak tur ani tin phone number 9366411181 le 8974134136 te hi biak masak zel ni sela tin secretary wele mampui branch mingin
Vinh ni akhan thu chua an siamani hei hi mi puiten kan ngai poimo sak apoimo hle mai tuna hian typical village hi la sak zo lo ania na kalmek ani heti chung hian lairam mi puiten kan hlut hle a hun ol no khanan le no pangte len khothon puinan le thian zahowa hun ol man atan kan pan ta fo maya hemi ani awang hian heti lai mun pan tu te hi kan film khura rui thei thil zukti nan po kan man lo fram apoi mo ani ahum hal tu kan ni theu chuan he lai typical village hian kum tam tak adai don ani chuwang chuan eile in kan kengani point amhuna kan eizowa paidar mai lovin bolho bom hun ania chunga chuan kan payanga kan sul nu fel taka kan hu chia athat ome hei hi mi puiten ingai poimo ram samang utin kan soibel ani